Moltes gràcies per ser-hi i ens fa molta il·lusió donar-vos la benvinguda a aquesta edició preliminar, aquesta edició preludi del que vol ser el Festival Shakespeare que estem programant pel 2027. Seran 3 dies de xerrades, de teatre, de taules rodones, per construir junts el sentit d'aquest festival. I estem aquí, que ens fa molta il·lusió, i realment moltes gràcies per haver-vos quedat, per haver-vos vingut i donar-nos la força per realment tirar endavant aquest projecte que fa tant que intentem tirar endavant. I no ens pot fer més il·lusió, això sí, que començar amb la Irina Bruch i l'Oriol Brogi, 2 grans directors de l'escena contemporània que han portat bastants Shakespeares a escena des d'una mirada molt pròpia i que ara comentàvem bastant familiar entre els dos i tot. Irina Bruch ja va formar part de la programació del festival en el seu moment, amb Un somni d'una nit d'estiu, amb Una tempesta, i en aquest moment que volem recuperar el festival ens fa molta il·lusió que torni a ser aquí. L'Oriol, un director estimat en el nostre país i admirat i que tots coneixem, que porta uns quants Shakespeares a sobre i que és per ell que ha sortit la idea de recuperar el festival i que amb l'equip de la Perla és possible que ara estiguem aquí podent celebrar aquesta edició preludi. O sigui que tots dos, moltes gràcies. Gràcies. I per començar aquesta conversa i que ells trobin la manera de conversar, hem llançat unes preguntes que era per què Shakespeare, què trobeu sempre amb Shakespeare. La Irina just l'any passat va estrenar Un rei Lear, l'Oriol acaba de fer un Macbeth i d'aquí res comença a assajar Una tempesta. Shakespeare sempre és a prop, sempre s'hi torna. Què hi trobeu? Què hi busqueu? I us deixo amb ells que tenen les respostes. Thank you. Thank you. Yes, you must start. It's very strange to start this conversation after seeing this fabulous show by this amazing director. I feel kind of like a strange guest at a wedding. Like, this is his night, not mine. And it was fantastic. Everyone here saw the show, I think. Yeah. Thank you. Gracias, thank you. And it was also, for the topic of the conversation, very interesting to see this show because apart from just having a really powerful, funny, intelligent, topical evening, it was nice to see, of course, and this is the fun thing about Shakespeare, that we have families that just go across the whole world of sort of Shakespearean faithfuls. And we are of the same family, which is so nice. Yes, I feel the same. But seriously, it's something really extraordinary because it feels like, I mean, of course, there are directors who do Shakespeare for intellectual glory for themselves, whatever. But then there's a whole other kind of club who don't know each other, but there is this worldwide club of people who are like devotees, like faithful to the spiritual religion of Shakespeare. And these devotees, if they're actors or particularly directors, we find that when we meet, we all have so much in common because we have the same God. So, you know, we share the same, it's, you know, like we're like any religion around the world, we share the same loves and the same devotions and many of the same ideas. And it's very strange and beautiful because you see other people's productions who are in this same religion. It's like, oh my God, I did exactly that same thing at that same moment when I did that same play that they did. And you realize that there is something so universal which unites us, Shakespeare directors and lovers, that just brings us all together. Sí, really, yes. Yes. Jo també em passa això. A mi també sento aquesta sensació i per tant per mi no és un problema. Ara estava parlant amb la Irina, de la qual he vist els espectacles
i he sentit la voluntat, la sensació de pensar, jo també voldria fer-ho, això. És veritat que ressona el català mentre parlo, per tant jo també ho faré, John, que tot està bé, o simplement me'l baixaré una miqueta mentre parlo, more easy. Bueno, ara me'l trec i després me'l torno a posar, perquè és veritat que distreia una mica. Quan jo vaig entrar en el món del teatre d'adults veient Shakespeare. Havia anat a veure molts espectacles, havia anat a veure molts espectacles, però els meus pares una vegada em van dur a veure un As You Like It, el vostre gust, dirigit per Lluís Pasqual, i després, al cap de 2 o 3 anys, em van dur a veure Una tempestat de Peter Brook a Avinyó, i va ser una obra, les 2 obres vaig pensar un dia les voldré fer. Al cap d'un temps vaig veure La tempestat d'Irina Brook i entremig he anat veient coses i hi ha algunes obres que t'enganxen més que les altres en aquesta família gran. I és veritat que tu intentes repetir coses d'aquelles que has vist. Tinc la sensació que Shakespeare, i agafant també la pregunta que ens feia la Montse al The Beginning, al principi, hi ha alguna sensació de llibertat amb Shakespeare que tenim, una sensació de llibertat que potser ve, a part de ser un gran poeta, filòsof i autor, no sé en quin ordre, no sé què és més important, si l'autor, diguéssim, aquell que organitza bé una història. Ara algú em deia, perquè és una gran història això de Macbeth, però també és un gran poeta, estem d'acord, quan lliga, relliga estrelles i som un titell a les mans del destí, aquest tipus de frases shakespearianes que et queden gravades, sleep no more, o aquí tomorrow and tomorrow and tomorrow, demà, perdó. No, I have to sort of do some kind of antidote because these words are very powerful. So I was always, I heard myself, I was like, who's that talking the same as me? I was brought up by my father to be very scared of Macbeth and not even say the name because we're English, and in England we're very superstitious, and so we say the M play or the unmentionable play or that play. We never say Macbeth, So for me coming to watch it, I was like, it's kind of holding my magic bracelets, and I was a bit scared. But because it is a very powerful, and you can hear those words that we all know, like those ones that you were brave enough to say, are in our subconscious as incantations and spells. They're very, very strong. Sí. Nosaltres, jo també pensava que Macbeth, we can say Macbeth, but, i he pensat, mentre la feia, he pensat aquesta obra escocesa, he pensat que realment no m'estranya que aquesta hagi agafat, justament aquesta obra de Shakespeare, hagi agafat aquest entourage, no sé com es diu entourage, aquest envoltori, aquesta fama, no em surt la paraula, ara el John, l'àurea, aquesta àurea, d'innombrable, perquè és una obra realment difícil de fer. És a dir, jo no hagués gosat fer-la així sense els Tiger Lilies. No hagués gosat fer-la no sé com pot dir, amb l'obra sense passar-la per un filtre especialment especial. I em sembla que Shakespeare ens permet acostar-nos a les seves obres de moltes maneres. És a dir, que hi podem sumar filtres. Penso que, com deia Borges, els clàssics són aquells que acceptaran en el futur tantes mirades com temps hagin de venir. Ell ho va dir millor que jo, evidentment, però
la idea de dir que les mirades d'aquell l'Oriol o aquella la Irina o el Peter o el qui sigui que hagi de fer la nostra obra, o el Martin i l'Adrian o l'Andrew, els actors, puguin posar-hi de la seva part i allò serà acceptat per l'obra, per una estranya òsmosi serà acceptat. I per tant nosaltres podrem acostar-nos-hi de diferents maneres. Crec que això és molt important i diu molt a favor seu i el fa ser un poeta gran, un filòsof gran i un escriptor, un estructurador de textos molt brillant, que manega les escenes d'una forma apassionant. I jo penso que quan vaig veure aquelles primeres obres em semblaven fàcils. Quan veia La Tempesta, em semblava fàcil. Després he fet Shakespeare, m'ha semblat molt difícils de fer, però mai tant com quan estava preparant aquesta obra d'ara, que no m'hagués atrevit a fer-la sencera. En canvi, la història la trobo apassionant. I aleshores sí que un cop hem girat, sí que m'he atrevit a poder dir Macbeth, sense problema, perquè jo també soc molt supersticiós. Jo no soc anglès, però soc molt supersticiós i cada cop ho soc més, pel que pugui passar. O sigui, no ho seria racionalment, però pel que pugui passar ho soc. Penso que és bo. Jo et volia preguntar i volia parlar amb tu sobre aquesta idea que ens sentim lliures fent Shakespeare perquè ens hi podem acostar sense por de pifiar-la, sense por de fer-ho malament, amb tranquil·litat de pensar que la nostra mirada serà una més. Part of being in the Shakespearean club of directors is that you acquire telepathy as well. So before you asked any of the questions, just the word freedom, 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 freedom was coming in my head again and again as the main topic that I wanted to talk about. So this is the magic of Shakespeare, the Shakespeare Club. So yeah, freedom is the number one word because I think it is the number one word. Shakespeare or life, in every department, probably freedom may be the number one word. And Shakespeare embodies this concept of freedom. And he allows every artist in the world to be free with him. And we have been free with Shakespeare now for, maybe not forever, but certainly for the last 50, 70 years. And it's just amazing how each director can take Shakespeare and make him his own and interpret, as you say, as they wish, tell the story they wish. If they're a dark, miserable person who hates the world, they can make a really hateful production and it works. If they're someone who believes in peace and love and forgiveness and redemption, Shakespeare will definitely, be there for that. And you can just, it's just amazing the freedom, artistic freedom that he offers to every single director in the world, and the opportunity to just speak your deepest, because as a director we're a bit lame, we don't have words, everything we do is actually, I sometimes feel a bit of a complex, I feel like we're just completely no talent whatsoever kind of job, because you're using, like a magpie, other people's talents, you're using words of writers, you're using genius of actors, and you're just gathering it all and giving it back, but all these other people have specific talents, and we're just the gathering and the transmitting. But yeah, I don't know where I was going, but that was... No, però sí. As you are saying, you are saying una cosa, passo al català, una cosa molt important, trobo jo, que aquesta llibertat ens ve d'un cert complex de no poder
fer servir aquelles paraules, que això ens passa molt als directors i a la gent, i als actors, i la gent que fem teatre que no som autors, de pensar, uau, aquesta frase és molt bona, jo aquesta me la imagino a dalt de l'escenari. Hi ha alguna cosa, però, que també ens uneix, i especialment en la xarxa, avui que estem davant de tanta gent de la xarxa de festivals Shakespeare europeus, que és una cosa molt important, és a dir, no són aquells festivals que volen estar buscant èxit, sinó que volen treballar i treballar i treballar a partir de Shakespeare, o no només buscar èxits. El fet de treballar per construir una espècie d'identitat comuna, que a Shakespeare està tan ben explicada, siguent aquest autor, poeta i filòsof que desplega una humanitat, parla de les passions humanes, i encara que sigui en broma, encara que sigui en moments seriosos i en moments en broma, encara que vagi barrejant, i la idea més clara que tenim tots és que en les obres sempre hi ha un moment d'uns bufons. Diguéssim, en el cas de Hamlet apareixen els enterradors, i els enterramorts ens encarreguen de fer-nos riure. I els grans autors, potser Chekhov també fa riure, potser Chekhov no tant, però sí que ens fa riure. I Sòfocles potser no ens fa riure tant, però per exemple el Moawad, que a mi m'agrada molt, també hi ha un personatge al mig que et va fent riure, et fa anar i venir construint una cosa comuna, queda com construïda. No sé si això també vindria d'una certa sensació de llibertat de quan ells feien teatre, en aquells espais elisabetians, no? Un espai buit, lliure, divertit, a més d'una banda. No sé què en penses d'això, de l'espai de Shakespeare. Well, again, the telepathy was functioning because the second key word that I was thinking just before you said it was humanity. So, of course, after the top freedom comes humanity, which is everywhere. Yes. In Shakespeare. So, of course, today we need it more than ever. And yes, I mean, there's so many things we could talk for 10 hours, but everyone has just seen a great play, so we won't. But again, on the same wavelength, the thing about the tragedies and the really heavy Shakespeare plays that are so relevant today, but what is so great and unique about Shakespeare is that, unlike some of our other favorite writers, he really goes from tragedy to comedy to tragedy to comedy in one play every 10 minutes. And as you say, it's simply because the form of the Elizabethan theatre was made to please everyone. So he had his guys standing downstairs who'd paid their penny and wanted to laugh, and then he had the sophisticated intellectuals upstairs, and so he just did not want anyone to ever get bored, and you can feel it. It's like something to please here and here, and then everyone is gathered in the end in one big universe, a globe. And this thing of comedy is again where we have something in common, because we've just done King Lear, and we called it Lear ? Lear? Or you would put the question mark before. Lear? Lear. And you have... received, heu fet la contesta, do you have found answer? No, never. With Shakespeare, you never find the answer. But what I was interested, having just done the King Lear, is that we've done it I approached it as the most amazing tragedy, but my natural instinct, which comes also, I think, from my father and my upbringing and my Englishness, is that it is actually also very funny, even King Lear. Yes. And so there was a lot of laughter and a lot of song and a lot of music, and people came out of King Lear, like out of your show, like, yay, you know. And I thought, wow, how crazy. He's done the unmentionable M play, where people are also like coming out feeling full of life and have laughed a lot. And I think, personally, I agree with this system, because I think that if you had done tonight a play about the wars everywhere in the world, we would
be sitting here depressed, and probably half the people would not have come to see it. Whereas you put it into the package of being one of Shakespeare's great plays, we laugh for 2 hours, but of course we're all thinking about the same newsreels. You know, we're all in the... But you didn't need to show it like a newsreel. Nosaltres, the audience do the link, no? Jo crec que això és perquè realment, per això que deies en el Glob, en el Teatre Elisabetià, els intel·lectuals, la gent no tant, ara no sé com dir-ho per no fer entrar en un jardí, no? És a dir, tot tipus de gent. Realment Shakespeare fa un teatre molt popular, no? I el tenim com el gran intel·lectual. És the most important escriptor, l'escriptor més important, ara ho volia dir en anglès i no he arribat al final de la frase, my English, no, l'autor més important del món, de tots els temps, però alhora és molt popular, que són realment els grans autors que funcionen en teatre, que sigui molt popular i que sigui molt intel·lectual, que una cosa no va renyida de l'altra. Després tu, a casa teva, pots aprofundir tant com vulguis amb allò que ell et proposa, i si estàs en l'obra i connectes bé amb cada una de les frases, pots anar molt, molt lluny. En el patiment de Gloucester, en el Ken, l'amistat del Ken, el retrobament del Lear i Cordelia, tantes coses en l'obra del Lear són tan difícils de resoldre a escena, però en canvi tan senzills. He llegit sovint que allò més senzill és allò més difícil de resoldre amb una frase o amb una escriptura o a dalt de l'escenari, o que justament les guerres i els grans conflictes són tan senzills de resoldre que no tenen solució possible. Però realment estàs d'acord amb mi que és un teatre molt popular, el de Shakespeare, molt nostre? I mean, 100%. I grew up with Shakespeare, so when I was between the ages of 6 and 11, I spent my whole childhood going to see The Midsummer Night's Dream. I saw it maybe 120 times, so I could recite the whole play when I was grown up. And so because I went to see it night after night, as an 8-year-old, a 10-year-old, I felt Shakespeare wrote for me, a child. I love it, you know, and then when I grew up, it was very hard for me to imagine Shakespeare, even the biggest tragedies, not being possible for someone to bring their grandchild or their child or their teenager. It really brainwashed me into feeling that the greatest authors should always be for everyone and of every age. And I do feel that that's where the comedy comes in, and you know, where it's accessible to everyone. And I've tried in the last few years. I really don't want to just do like fun Shakespeare for the village square, but I just can't help it. King Lear was meant to be really like cool and dark, and then people came and they brought their little children. I was like, why have you brought them to King Lear? And I saw the sort of 7-year-old like, had a great time. And I guess I just can't escape the necessity of making Shakespeare for everyone. Sí. Perquè realment, when we speak with a child, i comencem a explicar-li una història, el nen vol saber el final. Jo quan era petit m'explicaven a casa la història d'Antígona, la història del rei Lear, i jo recordo estar explicant a les meves filles el rei Lear, perquè com que tinc 3 filles, doncs els hi vaig explicar jo tinc 3 filles, però encara no sóc el rei Lear. Però tinc el Lear question mark, potser m'arribarà, però diguéssim o segur que una part de Lear m'arriba, segur que moltes de les coses que hi ha en aquestes obres ens estan arribant i les sentim i per això ens agraden tant també. Però la idea de que realment les explicaves i et deien, però i què? I vols saber? Però explica-m'ho. I es tracta la dificultat d'arribar a fer
això tan simple d'explicar-ho de dalt d'escena, perquè aleshores realment no és fàcil de construir una manera d'explicar, o sigui, construir realment i ajuntar les escenes, els ritmes, a aquestes històries tan complexes, però que després són tan complexes que compliquen els assajos, ho compliquen tot, i aleshores t'has de dedicar a simplificar-ho. És com fer uns quants processos alhora. Que sí? Primer així, després això. No, the subject of simplifying is very interesting and maybe controversial, because now, with the passing of years and Shakespeare's, I feel that I have to cut every Shakespeare I do in half. And the purest Shakespearean scholars and Shakespeare lovers will probably say the opposite. But for me, also today, with the short brain span that we have, we all scroll and jump, and we all know about that. It's just not fair for today's brains to have to be forced to sit through a 4-hour Shakespeare. I mean, to our Shakespearean friends, there are some amazing 4, 8, 15-hour Shakespeares, but a lot of us feel that life is too short and we can't manage more than, 2 hours. So I feel that if one wants to really be faithful to Shakespeare, who was writing for people at the time who did not have Instagram, etc., then today our faithfulness is by making him present and right for the brain of today, which is a different brain to the brain that didn't even have television and had nothing else to do except for come and watch hours and hours of fantastic words. And I think cutting is like one of the most important things a director can do. Sí, no només, not only de cut, sinó de retallar l'escena. És a dir, que, per exemple, una vegada estàvem treballant aquí en aquest espai amb el Jean-Guy Lecat, el director i escenògraf francès, que havia treballat també a l'Esbuf du Nord, i em deia, clar, la dificultat, allò que fèiem amb Peter Brook, la dificultat no era entrar una cosa a escena, una cadira, i no sé qui ho va dir això, perquè després també li vaig sentir dir en el Wise du Mouat, és a dir, que ja no sé ben bé qui devia ser el primer que va explicar això. La dificultat és després què en farem d'aquesta cadira. Nosaltres necessitem una cadira, necessitem una escena, necessitem un impuls i la posem a escena i després hem de continuar l'obra i l'hem de treure. Clar, amb unes cançons, com aquí fem amb el Tiger Lilies, quan treballàvem amb el Martin a l'inici, això no passa perquè simplement cantem aquella cançó i expliquem aquella situació i aquella energia i aquella sensació, i el que podem decidir és posar-li, en tot cas un dels músics ha de triar entre el baix o la serra o en aquesta, però és una situació senzilla. Nosaltres amb l'escena, amb els actors entrant i sortint, tenim uns codis diferents i així com retallem també el text per fer-ho més curt i per treure algunes, això que deies, la gent com més desplegament de trames paral·leles a la del Macbeth i el Macduff, i per això nosaltres fem broma de dir però aquest Macduff ara què hi pinta aquí, no? No, és que ho hem d'allargar això, perquè allargant-ho li donarem més cos, hi haurà més harmònics d'aquesta sensació. Quan nosaltres notem que el Macbeth està trist perquè en el fons se sent culpable d'haver assassinat el seu millor amic i el seu mentor, el rei Bo, també tindrà una sensació diferent, la Lady Macbeth tindrà una sensació diferent a l'altre i l'altre i a l'altre, a tots els personatges que van. Nosaltres ho resumim, però també hem de resumir l'espai escènic i aleshores ho anem condensant. Fem servir mestres que tenim que ens hi han portat i després un ho investiga i treballa aquí. Per exemple, nosaltres aquí jo tenia moltes ganes de moure aquesta tarima perquè quan vaig fer un As You Like It, o As We Like It, I do the change, i vaig dir com el nostre gust, no el vostre gust, sinó ho farem al nostre gust, i a partir d'allà vam anar a parar a un lloc i vam construir un espai que traiem una tarima i que els actors estaven mig enfonsats en la misèria aquí sota, no? I vaig pensar, això serà fantàstic, Hell, i a més hi havia una cançó dels Tiger que era Hell,
és perfecte, una mica de fum serà l'infern aquí, no? Però el problema era què en fèiem de la tarima. I jo dic, bueno, la posarem aquí i serà un escenari, però llavors no hi cabíem, els actors no podien passar, era un hito dramàtic i aleshores no sabíem què fer. Jo m'agradava molt la idea d'entrar amb una tela, la tela blanca, però després no sabia què fer-ne. Després vam trobar el moment en què la Màrcia s'enfadava i s'enduia la tela enfadada i vaig dir, doncs deixem la tela, però vaig estar a punt de decidir que aquesta estovalla blanca, que a mi em recordava a una obra de Chekhov, no? Els mobles vells coberts de... em recordava a unes imatges que tenia molt present del Teudos Kantor, d'unes teles que portaven, em recordava una estovalla immensa i en lloc d'haver-hi taula hi havia forat, perquè era una taula inversa, però no sabia què fer-ne d'aquesta després i vaig estar a punt de decidir que no hi sortia. I fins que vaig trobar la manera que la Màrcia em va dir molt ràpidament que marxava. I aleshores vaig decidir que sí que la posàvem. Si no, l'hagués retallat també, hagués anat aprimant. Per mi una obra de Shakespeare permet fer com una obra de Giacometti, una escultura de Giacometti, que el Giacometti anava aprimant fins que li quedava una cosa allà. No sé si també és com el del Miquel Àngel de dir no, l'estàtua ja hi era allà dintre del bloc de pedra. No sé si allò era més místic, però el del Giacometti no. El del Giacometti era vaig traient el que sobra fins que quedi l'essencial. Però és difícil de fer amb Shakespeare perquè ens fa por, però alhora, com que s'ha fet tant, doncs no ens fa tanta por dir, bueno, doncs farem un altre intent, si no ha quedat bé ja vindrà un altre Macbeth, ja vindrà l'Irina Bruch i ens farà el Rei Lear i nosaltres hem fet el que hem pogut. I alhora, quan has reduït molt amb Shakespeare, tinc la sensació que Shakespeare retorna moltes coses. Quan tu dones l'essència de Shakespeare, Shakespeare et diu, però tots aquests harmònics se't quedaran a dintre, in your head, i després ja aniran sortint. I per això torno a tenir la idea que té tant valor la idea del Festival Shakespeare, la xarxa de festivals Shakespeare europeus, que van generant una idea comú, no només un cànon comú, sinó una idea comú de qui som, aquella civilització que ell ho va descriure de forma tan forta, però tan austera, que es podia sintetitzar tant perquè cada país i cada lloc pogués desenvolupar-lo a la seva manera. What do you think about that? What do you think? Well, I think it brings us to maybe the third most important word in Shakespeare, which is imagination. So the wonderful, Yes, okay. I thought it because you sent me the thing. Because imagination is everything that you've talked about and the way you did this show and the way we love to do theatre, which is to let the audience, a piece of string, a piece of fabric, a stick. I've grown up believing that theatre is imagination, and which is, of course, the way you made your amazing show tonight. Just a little, we don't need more than a cloth or anything to see a table, to see a dinner party. And that's the whole fun of the audience, is that we share, we bounce back like tennis. We throw you a ball, you imagine it and throw it back to us. And I saw a very funny thing the other day on Instagram, which was someone in America was posting, like, wow, this is so amazing. There was like videos behind, and there was a stage, and someone was just sort of driving across it, and things were going bam, bam, and it was all like AIs and videos, and they were like, this is so cool. And then there was such great answers in the comments. They were saying, this is what we call cinema, I mean, it was so obvious that it had moved so beyond theatre, and it was so like projections and all that it just had become cinema. It was no longer theatre, so why? The whole point of theatre is that when the end of the world comes and there's, none of the electricity is working and we're all sitting here, we can just put a candle on and we can still do theatre. I don't think any of the other arts, I mean dance, of course, and live music, but these performative arts do not rely on anything other than your imagination and ours bouncing back and forth together. Sí. És com aquell moment, this moment in the night, the summer night, com es diu, el somni d'una nit d'estiu, diguéssim, quan fan la paret, quan
quan diu farem una paret, o si obres una miqueta els dits hi haurà una escletxa de la paret entremig. O sigui que ell mateix posa a escena un moment per dir només amb això farem imaginació. Or when Oberon says, I am invisible. That's Sí, the coolest thing. He just looks at everyone and goes, I am invisible, okay. Sí, So soy now he's invisible. invisible. It's so simple. Like, I am invisible is like genius. Sí, sí, ho explico, perquè jo puc dir, it's more easy to say, now is the night, in this night, això sí s'entén millor, no? En aquesta nit, però quan diu clarament soc invisible, t'està dient ara estic jugant a això, i jo ho estic jugant a dalt de l'escenari i t'ho reboto a tu i vosaltres ho heu d'acabar dintre el vostre cap, no? Realment sí, la imaginació sí. Això està, realment és un bon... No sé si hem d'obrir, si hi ha torns de preguntes o si és un bon moment, trobes, Irina, per si algú del públic té ganes d'expressar una sensació o pregunta o té ganes de compartir-la amb nosaltres, també la podem... El John, no sé si el John, abans parlant amb el John que està fent la traducció simultània, ha dit que a vegades li passava que tenia ganes de fer ell alguna pregunta, si és així. He's invisible. Where is John? He's like, Puck. No, perquè ha dit soc invisible abans de començar i s'ha transformat en invisible. No, seriosament, si algú té ganes de fer alguna question mark. Lear? Something more than Lear? Jo, mentre algú se la pensa, jo quan vaig començar a fer, la primera vegada que vaig voler fer Shakespeare, vaig voler fer el Rei Lear. I realment tothom va dir, no, però el Rei Lear no, es comença per un altre, home, no... El Rei Lear és too much, això és massa, no? I en canvi vaig disfrutar molt pensant això, pensant, bueno, com que soc jove, perquè era jove en aquell moment, bueno, encara ho soc, però aleshores era més jove, vaig pensar, bé, doncs ara jo la faig aquí. També era un teatre, en aquest moment era la tercera temporada que estàvem aquí en el teatre i no ens coneixia gairebé ningú i per tant hi havia més llibertat i imaginació de dir tenim a l'espai ple de sorra, tenim aquest castell i no ens calen més que 14 actors, que res, quatre coses, 14 actors que vulguin fer aquesta obra i la vulguin fer sense quasi res. Teníem una estora i teníem unes canyes també, unes coses copiades, però havíem anat agafant coses i fèiem allò. I vaig pensar, si em surt malament ja la tornaré a fer, i si no em surt malament també la tornaré a fer, perquè tu has tornat a fer moltes obres, deies, no? Has fet el Somni 4, 5, ja no te'n recordaves quantes, La Tempesta 3 o 4... Yeah, I mean, for me, also this is an interesting question, I think, is that for each director, they have their Shakespeares that correspond to their quest in life. So we're obviously on the same one, because we have all the same King Lear and you know, all kind of those really hefty ones. It's true that when I say I love Shakespeare, I love, of course, everything, but I have no desire to do any of the comedies, the As You Like It, Much Ado. They're brilliant, but I just have no desire to do them. I really probably have like 5. Not with a gust, not... You think before with the tragedies? The more mystical, magical, I like the forgiveness plays, the ones that are about redemption and forgiveness. I'm a sucker for them. Yeah. You know, everyone's saying, I forgive you, and we cry. Those are the ones that I love the most. So, of course, I love The Tempest. Yeah. Winter's Tale is one I haven't done, which is very redemptive and forgiveness. Romeo and Juliet, total... tear-jerking forgiveness and tragedy. So I have a sort of few that just speak to me so much. Like, if you live with a Shakespeare play as a director, this is going to be like inviting relatives to live with you in your house for a year or maybe 2 years. So you can't just choose one that doesn't really
touch you and that you don't love, because otherwise you're stuck with this lifestyle of these people that you don't like, for way too long, and it takes too much out of your life. So I only choose the ones that really, really touch me, which I'm sure you do and I'm sure everyone does. And so that actually has reduced my choice, because I've done Midsummer Night's Dream was my first. And that was sort of like my training. So I just did it again and again, because I never got to the end of it. I did it once, and then I did it again. Then we ended up doing it, 500 times for 5 years, and then it kept on playing. And it wasn't like I was repeating a boring old production. It was like every time I was giving more notes to the actors. On the 500th show, I was like, writing notes and, discussing things afterwards. And it just, with Shakespeare, you can never come to the last note and knowing what you're doing. There's always more to discover. So I did, Dream for 5-10 years, then I did The Tempest for another 10 years, then, now the King Lear, I hope we will continue to work on, because that's huge, and I'm putting a little foot into a Hamlet, and that's kind of enough, because you just have so much to keep searching, that it's an endless research. So I have no desire to quickly do one and another and another and another. I just want to do the ones that are life-changing to me and to our actors, and that's enough. Sí, el Hamlet, per exemple, diguéssim, jo m'hi he costat, és l'única que jo he fet 2 vegades. O sigui, l'única obra que he fet 2 vegades, una producció diferent, perquè algunes obres, no de Shakespeare, sinó he recuperat una versió que havíem fet i l'hem remuntada, que també em sembla un exercici bonic, de dir, tornem a fer aquella obra, canvies alguna cosa. Però amb el cas del Hamlet sí que ens permetia tornar a començar de zero, tornar a començar. I això és molt gratificant, realment. I no sé si per l'espectador també alhora és gratificant, i això també és una altra cosa que dona molt sentit a un festival, de dir, torno a veure aquella obra, que la vaig veure d'aquella manera i d'aquella. Pots dir, jo he vist 4 Hamlets, no? Jo he vist 10 Tempestes. Vaig veure-la i tal, vaig anar a Londres una vegada, vaig veure una producció, vaig veure... Veus moltes versions i no et cansa. Suposo que és com... Jo torno a sentir la 9ª sinfonia de Beethoven, la torno a sentir, i aquesta vegada em vaig... No sé ben bé. Veig que no hi ha cap... Ah, mira, aquí hi ha una pregunta. En anglès o en català? Què la vols... La diré en català perquè segur que m'enteneu més bé. Molt bé. Abans heu parlat que Shakespeare és per totes les... molt popular i molt culte, però és que jo dic que Shakespeare és per totes les edats. A les edats, també, sumem les edats. De les persones. Jo vaig començar a llegir Shakespeare a 14 anys. Sí, a 14? Sí, i m'agradava molt. I anava llegint. Algunes coses em van resultar molt dures. Sí. Quan vaig arribar a la violació de Lucrècia em va costar molt. Però és igual. M'agradava molt i em segueix agradant. I repeteixo molt Shakespeare perquè cada Shakespeare em ve en un moment diferent de la meva vida i amb unes experiències diferents pròpies. I em doneu molt... No perquè t'agradi més o menys, sinó perquè cada vegada t'aporta noves en funció de l'edat. Sí. I moltes vegades quan he vist una obra la torno a llegir i li trobo més coses. Shakespeare no s'acaba mai. És una font. Gràcies. Well, thank you, Shakespeare. Shakespeare. Molt bé. Very good. Ah, mira. Excuse me. En què idioma vols parlar? En anglès? Better. Hello, thank you very much for this wonderful talk. It's been a pleasure. I have one question regarding scenography. I would like to know if you are, it's a question for both. Are you working with scenographers and how it is to work with a scenographer on Shakespeare with this kind of approach of these imaginative landscapes? Thank you. Are you a scenographer?
Just checking before I answer. I had a feeling it was a loaded question. I have to confess that I have not been working with scenographers on Shakespeare for quite a long time for the reason of needing this absolute freedom of the set. And it's not that it's not important, but that it somehow should just develop alongside the actors. For me, I mean, I'm such a actor-phile. Actors are my gods after Shakespeare. And so I love actors so much that to me, everything they do has to come above any set. And then a set has to make them comfortable. And then, you know, the clothes have to be what makes them be able to act better. And everything has to come from what the actor is developing. So it's quite hard for me. I do opera as well, to have a set and think about it a year ahead and then squeeze the actors into it. But I do love, you know, scenography and beauty and aesthetics. But it's true that with Shakespeare, kind of the less you have, the more you can invent this sort of world of imagination. So it's a tricky question. I will let my friend answer. No, a mi em passa el mateix que ha dit the same thing amb que ha dit la Irina. Em passa que amb Shakespeare, la primera vegada que vaig fer un Shakespeare sí que vaig treballar amb una escenògrafa, però ho vam fer mitges. Ho vam fer mitges, en el sentit que jo volia dominar aquell espai que em permetés ser molt més lliure. No sé si m'he equivocat, és a dir, després ho he anat fent jo. A mi m'agrada ser escenògraf, a mi m'agrada el món de l'escenografia i penso que jo també, jo soc escenògraf també. Què ha passat? Oh, it's come back. It just went in. Sorry. No, no cal, no. Oh, yes, sí que cal. The first Shakespeare he did, he also worked with a scenographer, but they did it half and half. But normally he's also like putting all the scene his own, no? La imaginació és molt important i les obres de Shakespeare realment necessito tenir poc. I passa a vegades que quan treballes amb algú altre et fa por dir-li no, això no m'agrada, perquè tu entens que l'altre hi ha posat molt. I en canvi això no passa tant amb els actors, com deia l'Irina, perquè estàs treballant el dia a dia i no te n'adones, és com un fill que el veus créixer i no saps que està creixent, i en canvi l'escenògraf que va i ve, s'ho mira des de fora. Sí, jo dic que no estic segur si m'he equivocat, perquè realment quan algú, com deia ella a les òperes, que sí que necessites un altre mecanisme, necessites tenir un més antelació i necessites tenir una visió molt clara des d'abans, per no tens temps d'equivocar-te, t'aporten molt un escenògraf, és a dir, algú, encara que tu també siguis escenògraf, però l'altra persona és escenògraf i t'ajuda i et dona una visió. No és que no vulguem, quan treballem sense escenògraf, tenir una altra visió, no és que no ho vulguem, sinó és que la inèrcia de l'obra no t'hi porta, jo crec. Per exemple, en aquesta obra d'aquí, no sé si hi ha escenografia o no. Potser la primera escenografia és la disposició. Una és les pedres aquestes, que ja venen donades i que són el 50%. Després hi ha un altre 50% que és la rampa aquesta, un altre 50% que és l'escenari dels músics i l'espai dels actors, l'invent del forat, i la idea de la fusta. La idea de la fusta ve mig perquè és un escenari que ja teníem i així ens estalviàvem costos, però també funcionava pel tablau, per l'escena, per stage. I per tant no sé si hem respost. Hem dit que treballàvem sense escenògraf moltes vegades, però no sé si he respost. Thank you very much. I think it's like for directors, theater directors, it's like if someone is going to find the soulmate, so either the director finds his scenographer and they are like
working together, and they're really like Yes. compatible. When Sí. Peter Brook and Jean Guy Lecat, they are really wonderful example of that. Or if that doesn't happen, then usually I completely understand. Listen. And I hope you find one. I am looking for my middle orange, say in English. I don't know if no es diu... Sorry, gràcies. No es diu. We say an expression, say my other half of my orange. No? Orange? Well, maybe this young lady. Yes, maybe, potser sí. Ara podem tomamos una cerveza y no hablamos un poco. Es verdad que vale la pena seguir buscando. A mi, però, el que em passa és que a mi m'agrada molt treballar amb l'espai. I molt, ho trobo divertidíssim. També és veritat que no treballo sol, sinó que som un equip. Som un equip, i aleshores aquest equip hi ha el Cesc, el Marc, que anem treballant, i l'Albert, el Montse, aquesta vegada, que anem treballant i anem construint l'espai també, no? Però... But all directors are not like us. I mean, we're just a particular type. There are hundreds of thousands who do not think this way and who will put the set before. Yes. So, it is just a particular way of working, and it is a way of working that puts other things first, but that loves playing with space, and also that we feel that space and making the whole thing is part of the whole of our job, that, we're not just doing, the acting and all that. It's everything is one whole. So it's a bit difficult to share that. Sí. Sorry. Andrew. How long do you usually rehearse? Me, I guess you know. No ha arribat, ha dit how... Per quant de temps assagen? Quan llarg... Perdona, pots tornar a dir, Andrew? How much time do you spend? Quant de temps tens per fer una pièce? Ara ho ha fet amb els dos idiomes. Torna-ho a dir, que si no el John no et sent. In which language? Sorry. How long do you usually rehearse a production? Or we'll say rehearse a Shakespeare. Are you looking at me? Yes. Andrew, look, Irina. Because we know, so it's a question for you. I think yes. Well, I've been doing Shakespeare. Too much things. I've been doing Shakespeare on a budget for about the last 20 years. So I've never had money to do a Shakespeare, or to do any theatre, really. But particularly Shakespeare, which is one of the reasons I've done my own sets and everything. And I've never been given much time. In fact, I've sort of become quite a specialist at speed rehearsing, which is very the opposite of all the organic things we love, but I kind of love it as well. We just put on this King Lear, I don't know how, in 3 weeks. And not only was it... 3 weeks? Yeah, but it was also a new play, because we wrote one level of a King Lear because it was taking place in this Shakespearean old people's home. And at the same time, there was also the real Shakespeare going through it. And all of this was done in 3 weeks. I really don't know how. It was very crazy. But it's true that I am slightly cheating, is that any time one can do a 3-4 day first work or a weekend or a week, it's kind of the equivalent as if you added on an extra month of rehearsal, because if you do a few days and then you let it rest and you come back 6 months later or a year later, each time you do a chunk, it's as if you've done 10 times that. So to answer an average, kind of, I guess, before the Mad Lear, maybe 5 weeks, 4, 5, 6 weeks, but I've never had long periods of rehearsal, not in the last, I don't know, long time. But then I go on working it forever, so we actually end up rehearsing for 10 years. Because we start it quickly, and then notes and rehearsals and notes, and I have always
very free actors. That's the condition of these actors, who I love so much, is that they're the kind of actors who you can come to after 3 days of performing in front of an audience and say, actually, in an hour when we're going to do the show, you need to cut that scene, that scene, that scene, and we're going to put in this scene instead, and could you look at these 3 lines, and we're going to change it all. And they're like, okay. But that, to me, is the way we work. So we do then go on and on, working ad infinitum, forever. So no, we don't. If now I go there with the actors and say we change, well, podríem tenir un problema, però en canvi nosaltres aquesta obra del Macbeth l'hem assajat tots junts amb la banda 2 setmanes i mitja, i abans amb els actors vam estar treballant 2 setmanes i mitja més, o 3, primer el text i després una miqueta les coses. I quan vam fer el Rei Lear i el Hamlet, que són obres llargues, hi hem estat treballant 2 mesos i mig nosaltres. 3 setmanes per treballar el text i els talls i l'adaptació que volíem fer, amb la traducció, i després, perquè nosaltres tenim el problema, aquests Shakespeare que has fet són en anglès, esclar, són English. La traducció anglesa, heu fet servir. You use the English translations. I would like to make a little comment here, which is maybe interesting, which is that I did my first Shakespeare in English. After that, for like 15 years, all my Shakespeare was in French. So to such a point that my children, who grew up like me with Midsummer Night's Dream, having to go and see it every week, I said that I was going to do it in English, and they said, what? Midsummer Night's Dream in English? They were horrified, like that suddenly, they know the whole play by heart in French. And actually, I have to say, as an English person who's grown up with Shakespeare, it's just as good in French. I mean, you start to forget, because you forget the real, and then you hear it and it's like, wow. But another of the magic of Shakespeare phenomenons is that you can translate it into any language and the same effect happens on the same phrase. It's really freakish. Like, we are such stuff as dreams are made on. You say it in French, and there's the same, you go, nous sommes de cette étoffe dont les rêves sont faits. And at that moment, there's a hush that is exactly the same as when you say it in English and probably in Catalan and in Chinese. And the same thing in every language. So it's sort of beyond a mystery, like how the same phrase can make the same moment in the audience where they just go, oh, crazy. Good. Very good. Sembla que aquí hi ha 2 preguntes més. Potser acabarem amb elles, em sembla. Farem una última, perquè després potser sí, no? Perquè després ja la Núria ha preparat una mica de sopar, pica-pica, per tothom. Per tothom qui es vulgui quedar, i per fer una mica de benvinguda. If music be the food of love. A little food, a little food. Sí. I també convidarem el John, traductor, també el convidarem a prendre alguna cosa. Hola, Oriol. Hola. Hi. I'll speak English. Yes. Well, first of all, I'm very happy to be here and listening to you, and to have the opportunity to ask you this question. I have seen many plays by Oriol, directed by him. I already know a bit how he directs, and all you have been talking about of creativity and making the most with actors, and you were also talking about that the idea of simplifying Shakespeare, that Shakespeare allows you to simplify and using creativity, and in a way I like it. I like it, but sometimes I think I like this play, but I've read it already. My daughter hasn't, so she's going to have an idea of M or Hamlet or whatever, which is not the real one.
And in fact, she says sometimes, what kind of play do you want me to go to see with you? That kind of strange things that you usually take me to. And she says, can we once in a while in our life to go and watch a play where I can understand everything and know what everything? And my question has to do with this. You were saying that directors are trying to adjust the place to the mind or to the brain of nowadays people, right? And in a way, my question is, aren't we just dropping? So aren't we? How do you know that you are keeping the essence of Shakespeare? Because when you go to the theater and you listen to the text, this is what you really that really feels you, and the other things are great, right? Even though we don't have stage scenery or whatever, if the actors are brilliant and the text is witty or has something to tell you, I mean, you can bribe, you can really. So, how do you get the essence when you simplify? How do you get to get the essence of Shakespeare? It's a very controversial and good question, because a few things quickly. One is that. I didn't say that we're trying to make it for the, slow minds of today. My mind is the same as that of my audience. I'm not trying to do it for you. I'm trying to tell, as you keep saying the word, essence, the essence that I receive of the play. And to such a point, which maybe Oriol feels the same, is that, I cut, like The Tempest, I've worked on it for so long, and I've trimmed it and I've cut it. It's still the story of The Tempest. It's not wild. But I've trimmed all sorts of things to such a point that I think that that's The Tempest. So I'm really surprised when I see other versions and that Shakespeare didn't write my version, because I've now become so convinced that just is The Tempest. And the reason for that is that all the trimming is to keep the essence. So I feel, but every director feels that what I'm telling is the essence of The Tempest. I've had arguments with my father for 15 years about this, where he would, well, maybe you shouldn't call it The Tempest. I was like, what do you mean? In fact, I don't call it The Tempest, I call it Tempest. But still, we had arguments like this for many, many years. And I said, but everything is there, the redemption, the pardon, the parents, children, the young, the old, all the themes. And in the end, he was like, well, yes, I suppose you're right. But, the fact is that we cannot be here to, we're not doing a job. We're actually, even though we're not as creative as a painter or a writer, we are expressing our own selves. So we're not, our job is not like we must make it the full unabridged so that you get the full play, or we must make it avant-garde and crazy. We're just expressing ourselves. So like we are in that way kind of artists still. And so we're just doing what we can with what we feel and offering it to the audience. So that's our job. It's just we're giving you what we feel is our Shakespeare, and then you like it or you hate it. But the fact is that also you can always take your daughter to go, to the Royal, not Royal, they've gone really crazy in England, to the Globe and see, many globes around the world that are totally traditional, and you'll see the whole play with no lighting, with the costumes often, and probably in America you can see more than anywhere, traditional Shakespeare, and it is visible, but it doesn't mean that we have to do it, because we're trying to express something else. So you can get everything, but we're just trying to tell our own Shakespeares. And I think that we need it. I think that we need it, but I was wondering... No està el teu micròfon perquè
No toquis res, i el Pau te'l pujarà, sí. I wonder how you in the process, how you get which parts are not necessary and which are. It's also, to keep the essence, right? But a lot of it also is just practical and financial, because we sit down with a group of actors and we read The Tempest, but there's 7 of us or 6 of us. So it's like, okay, so now suddenly we've worked out how to do The Tempest up until there, but suddenly there's 12 lords that come on the stage. I think, how the hell are these guys who are the main parts suddenly going to become 12 lords? We can't. We're just going to have to ditch the lords, and they're not even that interesting. We don't care, because we can't have all these amazing archetypes, Caliban, Ariel, Prospero, and have 12 lords coming across the stage. So there's a point where you cut what does not seem essential. Too much, yes. Sí, a més, jo no crec... I think we don't want to cut or to do a thing. No, passo el català perquè I wait for... No és que tinguem una voluntat tampoc de... No t'hi trobes. Sí que una vegada ens van preguntar, quan vaig fer el Hamlet amb el Manrique, un periodista va preguntar: i què opines tu, Julio, del Hamlet? I jo vaig pensar, això no té cap importància el que opini el Julio del Hamlet, ni el que opini l'Oriol del Hamlet realment, sinó que l'interessant és el Hamlet que ens planteja el Shakespeare, no? Pregunteu-li al Hamlet què opina del Hamlet. No podem, però... És a dir, realment no és gaire important. Això per un costat, jo penso, no és gaire important la nostra opinió, però en canvi alhora tu t'hi trobes i et ve de gust fer-la. Tens ganes d'explicar aquella... I explicant aquella manera retalles, però no t'hi trobes... Em ve de gust fer això. També, per altra banda, en teatre tot s'ha de concretar un moment o altre. O sigui, l'actor entra, però entra per la dreta o per l'esquerra. Però com va vestit? I va despullat, inclús anant despullat aniria vestit. I és com una... Per mi és com... El fer teatre és com... També una altra imatge copiada de no sé qui, com un rellotge de sorra. Al principi són 2 embuts, un rellotge de sorra, tothom el té al cap, no sé com... És aquell triangle així, i després passa per un punt, i després es torna a ampliar. La idea que al principi és molt ample, és molt gran, és molt gros això, és molt gros. Tot el que Shakespeare vol dir en aquella obra. Però després hi ha un moment en què hi ha un actor que ha de dir sleep no more. I ho ha de dir sleep no more, està content, no? Ho ha de dir d'una manera. No pot dir-ho de 3 maneres diferents. Pot no dir-ho, però ho ha de dir d'alguna manera, o tu ho has de solucionar. Allò és el moment del mig, i després allò ha de tornar a explotar en el teu cor i en el teu cap després, i s'ha de fer molt més ampli. Si es queda allà petit i no torna a fer tot el procés contrari del rellotge i no es fa ampli, malament, no? Ho haurem fet malament, haurem fet una simplificació potser tonta, o potser el que la filla et diu, bueno, i ho vull veure normal. Però normal vol dir quadrada, o sigui que des de dalt passi de baix, però com ho fas això? Tu necessites passar per un moment per dir, vale, jo entenc, ara he entès això i això, i després allò que exploti a dintre el cap de la teva filla i que vulgui veure. Llavors jo crec que aquesta idea de voler fer la teva versió del Shakespeare, si l'espectador, ni tu ni la teva filla, que són, per lo que has dit, en el moment podeu tenir maneres diferents, no us qüestioneu que allò estava bé o no, sinó que era una manera d'explicar, i en cap cas dius això, esto es Hamlet, no? This is Hamlet. No, això és Hamlet de l'Irina, que interessant. Mira, ha fet això i m'ho ha explicat d'aquesta manera. M'ha explicat aquesta història d'aquella manera i ha fet servir, amb el màxim de respecte possible, ha fet servir l'obra de Shakespeare. I els referents, aquelles cançons, aquells DJs, aquella música del Tom Waits o de la Xina o d'Àfrica. Jo vaig veure una tempesta una vegada a Avinyó d'un senyor, després vaig veure... O sigui, vas agafant referents i els vas volcant sobre l'escenari, mentre l'espectador va recollint aquests referents i els va amoplant a dintre el seu cap. Per mi seria com aquesta la voluntat, no una voluntat expressa de fer alguna cosa diferent. Més o menys, eh? És similar than you say, no? És semblant al que deies, eh? Ok.
So you can adjunct something or for... I think the famous "the rest is silence" is The rest maybe is what silence. we have felt the telepathy from the audience. Okay. Yeah, maybe. So thank you for... Perdó, excuse me, que hi ha una... Et sembla bé que la pregunta la fem en el bar? It's you, sorry, because now it's late, I think, podem anar tots. We go to the bar and we talk in there. Thank you. Thank you, Irina. Thank you.